utama ndi u ṱoḓa tshithu zwa vhukuma kana u ṱoḓa muthu ni khou mu ṱoḓa zwa vhukuma, lune ni dzulela u ṱoḓa zwinzhi zwo fomiwa nga tshivhi tshine tshi ḓisa separation kha ini na mudzimu waṋu. Tshivhi tshi tshi ḓa shangoni tsho ḓa nga u tama. Bivhili iri musi musadzi Ivi a tshi vhona uri muri wo vha u wavhuḓi kha zwiḽiwa, u tama ṋama ende zwa ḓa maṱoni, ha vha u tama ha mato, ende muri wa ita uri muthu a vhe wise, zwa vha pride of life. A ka mutshelo a ḽa. Genesis 3:6. Musadzi a lavhelesa muri a wana wo naka, wo fanela u ḽiwa, u tshi takadza maṱo, u muri wa u tamisa, u wa ṱalifhisa, a mbofula mutshelo wawo a ḽa, a ṋea na munna wawe na ene a ḽa. Bivhili yo ri vhudza uri ri tshile shangoni ri sa funi zwa shangoni. Yohane ya u thoma 2:15 uya kha 17. Ni songo funa shango na zwi re shangoni, ane a funa shango u funa khotsi a ziho khae. 16. Ngauri zwoṱhe zwa shangoni ndi amba nyemulo dza ṋama na nyemulo dza mato na u tshila nga u ḓikukumusa a zwipfi ha khotsi ndi zwa shango. 17. Shango ḽi a lovha na nyemulo dzaḽo, huno ane a ita zwine khotsi a zwi funa u ḓidzula hone na lini na lini. Zwithu zwa mudzimu zwi khou vha hadi lune vhathu vha balelwa u bva khazwo. Ri khou vhona vhaṅwe vha khou lwa na u vha free kha zwithu zwe vha tou ḓi dzhenisa khazwo, ende vha ḓipfa uri vha khou wisela fhasi ende vho fashiwa kana vha khou controliwa. Muthu wa hone a tshi tendela u tshimbila zwiṱukunyana. Hetshi tshivhi tshi dzula u dovholola, mimuya ya vhuvhi yo dzhia advantage ya controla vhutshilo haṋu. Ani na control kha hezwo zwivhi zwo dzhia control kha ini. Miya mivhi i phusha na u harasa uri vhathu vha ite tshivhi. Tshiṅwe tsha diabulo tshine a ita ndi ṱoḓa uri muthu a ṱoḓe a vhe no emula. Ndi tshone tshi no fareledzaho, ende world system dzi khou weka hadi u ita u tama nga dzi system. Ndi yone nḓila ine diabulo a targetha ngayo vhathu nga kha screen, internet, TV, billboards, magazini, movies, newspaper and social media. Zwo ḓala nga u emula ha zwinepe zwine zwi sa vhanzhe kha tshivhi tsha sexual sin. Ende iṅwe nḓila ine ra ita ngayo ndi nga kha u dovhola tshivhi. U dovhola tshivhi zwi vulela vothi ḽa mimuya mivhi kha vhutshilo haṋu, zwi vhidzwaho upfhi addiction. Ni nga dzi wana ni kha addiction ine na dzi realize uri a ni na control yazwo ya tshetsho tshivhi na luthihi. Bivhili iri kha vhagalata 5:16 iri hone ndi ri tshimbilani lwa muya, ndi yone ni sa ḓi ita zwine ṋama ya emula zwone. Zwi khou ṱoḓea kha ri no tshimbila muyani tshifhinga tshoṱhe uri ri sa wela kha dzi temptation. U dzi wana ni kha ndingo a zwi easy uri ni bve khayo, ngauri tshivhi tshi ṱoḓa ni wisela fhasi, tsha fareledza kha vhutshilo hashu. Example ya vhuḓi ya hezwi ndi masturbation na u vhona zwithu zwi si zwavhuḓi kha internet. Huna vhatendi vhanzhi vhane vha khou struggle nga hezwi, a si uri vha tou vha vha khou zwi ṱoḓa. U zwi ita ndi uri ndi feelings ine a i controlei, na muya muvhi wa vha fareledza. Kharali tshiṅwe tshithu tsho bvelela kha internet uri muvuni na khou vhona tsha bvelela na ita hetshiḽa tshivhi, u bva hanefho ha vha na sense ya shame. A ni ṱoḓi zwi ita, ha feel uri point ya u zama u rabela kha mudzimu ndi mini. Hezwi zwi vha zwithu zwa nṱhesa kha Saṱhane, ngauri zwi fareledza vhoṱhe vho no tenda na vha sa tendi. King David o vha a munna muhulwane o no ita zwithu zwavhuḓi kha mudzimu. 2 Samuel 11:2. Davhida u dzula nṱha ha ṱhanga a vhona musadzi Batseba, musadzi wa Uria hu hethe. Davhida a vhidza vhaḓinḓa u vhidza uyo musadzi. Davhida mbo ḓi fhedza u lala naye, a fhedza o ḓihwala. Kha 15 yari ndi musi Davhida o ṅwala luṅwalo. 15 yari Davhida a fhedza ngo ṅwala luṅwalo. Verse 15. Luṅwalo lonolo a ṅwala uri Uria nga ani range phanḓa, afho hune nndwa ya vhifha hone. Nndwa ya vhifha ni mulaṱedze a vhulawe afe. Davhida o vhulaisa Uria munna wa Batseba u itela u vala tshiṱori tshawe tsha vhupombwe. Davhida nga murahu a tshi ṱoḓa u fhaṱa thembele ya mudzimu, o vha o rejectiwa ngori zwanḓa zwawe zwo vha zwi na malofha. Vhatendi vha tshena tshivhi tshetshi ngomu havho, ende vha tea u vha careful uri vha si wele kha hetshi tshivhi tsha diabolo tshi fareledzaho. Hu na nḓila nnzhi dzine tshivhi tshi nga ḓi sumbedzisa kha vhutshilo ha muthu. A ri tei u dzi ḓivha fhedzi, ri tea u maker sure uri ro dzi blocker. Iṅwe nḓila ine tshivhi tshi nga ḓa ndi nga social media, kha television programs. Ndi zwine vhatendi vho lonazwo lwa tshifhinga tshilapfu. Ni kha internet ni khou ṱoḓa something zwa pornography zwa, a si vhatendi vhoṱhe vha re na maanḓa o skipa. Vhunzhi vho liṅwe ende vha wela.
ari khou dzhadzha vhathu mara ri rabelisa mudzimu uri a vha phuluse. Zwone a zwi easy ngori vhatendi vha fhedze ngo vha addicted na u vhona pornographic content. Paulo uri kha Vharoma 15:1 ri vhu konḓelele ri songo ḓivha riṋe vhaṋe. Ri khou tea u rabelisa vhane vho fasho kha zwivhi hezwi. A ri tei u sengisa vhaṅwe, ri khou tea u vha rabelisa. Iṅwe nḓila ndi nga kha vhangana na dzi neighbours na vhane ra vha funa. Hezwi a si u foma u vhenga vhaṅwe, ndi uri ni gude u rejecta zwiṅwe zwa zwithu. A ri tea uri ngori vha tsinise na riṋe ri tea u vha tendela uri influencer u ita zwithu zwi si na mudzimu. Zwine a ni zwi ḓivhi ndi zwa uri musi vha tshi tou zwi amba kha vhutshilo haṋu na zwi ṱanganedza ndi u ṱavha mbeu ya tshivhi, ende i ḓo aluwa ya kwasha zwoṱhe kha vhutshilo haṋu. Vhutshilo ha muya kha vhutshilo haṋu ndi ya ndeme. Zwithu zwine na zwi ita ndi zwa ndeme. Relationship yaṋu na mudzimu ndi ya ndeme. A ni tei u tendelana na muthihi a tshi kwasha relationship yaṋu na mudzimu nga u introducer poison kha vhutshilo haṋu. Vhakorintiya thoma 15:32 ya kha 34. Ni songo khakha u ḓowelana na vhavhi, zwi tshinyisa milayo mivhuya. Ḓivhulwane vhukuma ni si ite zwivhi, ngauri kha vhaṅwe vhaṋu hu na u sa ḓivha mudzimu. Ndi tshi ralo ndi ṱoḓa uri ni ṱhavhiwe nga dzi ṱhoni. Tshivhi tshe na khou ṱoḓa u tshi litsha tshi ḓo dzulela u ni fha shame. Ni humbula mini nga muthu wa u sola? Vhathu vho no tswa vho no waniwa vha vha na shame kha vhone vhaṋe, mara kha zwoṱhe Yesu ndi re na maanḓa manzhi. A zwi na ndavha stage tshine vha khatsho zwino, a zwi na ndavha zwine na khou ita zwone zwino. Ngoho ndi ya uri ni nga kona u bva khazwo nga thuso fhedzi i bvaho kha Yesu Kristo. Yesu u dzula ready na u ṱoḓa ni thusa kha tshivhi tshiṅwe na tshiṅwe. Zwine na tea u ita ndi u tou ṱanganedza Yesu Kristo na tshimbila nga nḓila yavhuḓi. Irani Yesu Kristo ane tshimbidze kha zwoṱhe ni ḓo farelwa na vha free. Irani Yesu anise kha nḓila yavhuḓi, ni fokase khaye. Yohani thoma 2:17. Shango ḽi a lovha na nyemulo dzaḽo, huno ane a ita zwine khotsi a zwithu a zwi funa u ḓi dzula e hone lini na lini. Renew ya mind nga zwithu zwa mudzimu u fhira nga zwithu zwa shango. Vhaefesa 4:20 uya kha 24. Huno ini ni ngo funza Kristo nga u ralo. 24. Arali na ngoho no mupfa no funzwa khae, hu nga wana mafhungo ngoho kha Yesu. 22. Ngauri hu pfi bulani muthu mulala ane nga kutshimbile kwa kale a ḓitshinyadza nga dzi nyemulo dza vhufhura. Hone ni tende u dovha u itwa vhaswa kha muya wa u ṱalukanya haṋu. 24. Ambarani muthu muswa we a ri a tshi vhumbiwa ha vha u tevhedza mudzimu, a vhumbwa o luga e mukhethwa. Zwi tshi bva kha mafhungo ngoho, u tshimbila nga muya musi muthu o bebiwa nga huswa, hu vha na nndwa vhukati ha muya na ṋama. Na fida ya muhumbulo waṋu nga u vhala ipfi ḽa mudzimu, na ḽi shuma, na ita zwine ḽa amba, na rabela, ni ḓo tshimbila nga muya. Vhagalata 5:16 uya kha 17. Hone ri tshimbila lwa muya, ndi yone ni sa ḓo ita zwine ṋama ya emula zwone. 17. Zwine ṋama ya emula zwi lwa na muya, na muya zwine wa tama zwi lwa na ṋama. Hezwo zwi tshi lwedzana zwi ita uri ni sa ḓo shuma zwine na funa u ita zwone. Mishumo ya ṋama ya ṅwaliwa kha description box. Mirole 6:27 uya kha 28. Na munna nga kumba hani mulilo a sa fhise zwiambaro zwawe, na munna nga kanda hani masimbe a sa fhise ṋayo dzawe. Mateya 5:29 uya kha 30. 28. Avha nṋe ndi vhudza ino ndi ri, a lavhelesaho musadzi nga u emula o no vha phombwe mbiluni yawe. 29. Ndi zwone, arali ito ḽa thungo ya tshanḓa tsha uḽa ḽi tshi u khakhisa, ḽi ṋongole u ḽi laṱe, ngauri ndi khwine hu tshi tshinyala tshithihi tsha muvhili wawu uri muvhili woṱhe u sa ḓo kudzwa muliloni. Ndi tshanu dzone kha zwithu zwine zwi ni isa tshivhini. Khere hu inthanethe, bvelani khaye ni vhala ipfi ḽa mudzimu. Yakobo 4:7 uya kha 8. Luvhani mudzimu lone na debo lu ḓo ni shavha. Sendelani tsini ya mudzimu naye na sendele tsini haṋu. Tambani zwanḓa vha ita zwivhi, kupulani mbilu ini vha dzi mbilu mbili. Lukewarm.